kulay siya, i-Executive Secretary Ralph Recto, king Department of Health o DOH at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na palawakan laring benepisyo at insurance packages lakwas na para kareng kabilang king middle class. Pepa Siagnating Recto king kayang meeting kari DOH Secretary Teodoro Herbosa at PhilHealth President and CEO Edwin Mercado. Agpangkang Recto, balaos lang mamayad tax at contribution ring middle class, inya dapat mo kanong makinabang lareti king ustong serbisyong pangkabulasan. King pasyag na naman ng DOH, sinabi na niting atsune king talwing dake ning pamangumpleto ng DOH LGU Healthcare Provided Network, alayong pasik na nga ning serbisyong pangkabulasan kareng local government unit. Pisabyan da naman ring opisyaling takbang bang asiguradong panandaman ng publiko ing benepisyo ng zero balance billing. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.